Kadang-kadang salido di Yesus. Kano misisa to kad isong sambayang? Kinarahingan isong kerajaan surga kung sikaw do kasuaban na bayno insan pakagukan yahed kapag yamong maya ditit sambayang kasuabon ikalan sanandahay dot katilambus olumis piramutan dahay gisamdanun na pay embulayan dahay kasuaban bayno nga asondat nagi miladahay patanomon iginawo patilambus dat pendalanan dahay. Tina sambayang dahay isong Tuhan Yesus. Amen. Kaya usanong kasuabon kumanatid insanan ikalan sanan dot ang luwisan ni Pikdi kasodop. Say do ko no kay pitulanot di kasodop kasuabon na po bayno nga insan pod on sikaw tako tumantad panghakan da kinarohingan iati na po nga sangimiyaw tako pakasari sangimpasi momuhobo hali piad saroro tawak nga kobasan pagay saroro tawak digi tako nagyan dito ang orwalan dat tang curious to eat ng kalanot no ipihit tang mulak tang hapakan po nga mong kurapit tatatu daming kakat bayna na batihom panambarasan po dati nga kituluh dot patahako di haro idya iti na po pelajaran dati nga paingimpod isuang dot kisah para rasul pasal 4 ayat kumoiso gisom dot hopod. Jadi miagalit onini ba iti pelajaran dati bayno gi ikalansanan dot ay aida kori katapukulan so channel intay ko po painga mo siaran no bayno nakuro yat itu aku kakitad may to kapat dilambusad isuangat ayat kumoiso ipeturus minamalingos sa tulun da kakong insan kasuabon esyo insan tadaw sayra na pod mingkaruruhay na di timpu da sumambayang iri na pod di nga pukul 3 da sa dopon o ngay na diyo Petrus di Yohanes rikot da hilad walay sambayangan intangan to kano pod di timpu da sambayangan kalo nga pukul 3 sa dopon haroy mo ti ipamalawan da sambayang pukul 3 sa dopon nga inapahit panumbayaan dati ilo na po pamalawan nilo nga aduya idin ako nakatanto na dilo megalilo miagal madati sakira na pod tumanud na po di pinagyakunan dati sambayang timpo na po sambayang nga pukul 2 misusuab pukul 2 tako no sakira na po paharo tako di komondot doa berantay kontok no di ngarandi martah dulin pukul 1 pitangatuong pukul 1 ni siya pitangatuong mundorong sumambayang tok arikot na pula komonda doa berantay nga hampir ako iho kapanu kasari man kunda bayaray akon pondad pamili ko masah ka ino po itiso nga araw-araw mo pukulan na mo sa dapon pukulan na mo doho ka pukul 7 pukul 8 korikot na di pukul 1
Ay sa di mo isuang. Mau tidak mau, iya no isuang. Pukul 1 ay naposik eh. Bayaray na di pukul 6. Pabuli ka tiyadi. Jadi sera na pod nori katit nakatanto di lo de tempo da sambayangan ongay na diyo Petrus di Yohanes. Di walay sambayangan. Ayat kumudua. Hiri na padinga haros ang ulunat kusay isiya na padinga lumpuh kakung mantadit kinasusuan daw gisamba isiya na pohom mahani di kakato pagian tayangan monikid tadaw ina pa itulun di dinga pailihon dahirid wayaan dumay hirid walay sambayangan ipinungaranandat gerbang indah kakuaan na pod pailihon dahiri nga makiano siya dat kasiyanan montaki tulun-tulun dat tumalib dumay diri. Lumpuh no kagya lumpuh dat dakokubasan. Doha na pod it narotian nga kakung eh. Haro isuot paguhatan. May dako simbaro eh. Nga ay tagalompolambuson. Kuno kailam o tapot ko piyatit kinatakan dati nga kulang po ng puyirak ko, pangumang-umang ko, pangkuro. Insan tadaw, haratit sang ulo na bolaw. Ino pa'y tambalot siya nga kakung. Ino pa'y bolaw di nga kapanaw nga ako kito. Ino pa'y kakung di nga kakito nga akapanaw. Jadi miyang balot di ti dua tulun. Kono mo'y saborang ilagambatan kadit kakung. Wah, bobo na dit bolawit kakung. Katalib na di digambatan eh. Kadi kakung harus sumandak kumansud. Okon. Kadi bolaw harus sumandak kumansud dila siriba. Kasi boro nga kadit bolaw eh. Minabora si tambalot daw harus sumandak kumansud dila siriba ka. Paingkuro kadik koilo kadit kakung minuhati bolaw eh. May nako simbarong paingkuro to nakoilo. Kaubasan na po dati itinapot ay tambalot dati nga imilo to kokomoyon dat imiagalidit dati dot level taraf. Jadi sekiranya pemiagal dati ya tinapoti nga sempurna ay suot kecacatan gitu. Ino ponday tambalot dati nga iyo no dati. Ino po hit haronay kekurangan nga kurang-kurang na pagagambalot dati gitu. Mantadidi iyolo no ponday mo pipi haro kekurangan nga iyolo no magyambalot ka daw. Iti kakung ibolaw tumano dit sarita diti no di kami ang balot eh. Tu copyrati gayolo di mo. Ihati na pom takay karati det po yung kukurat away andilo yaw. Tu okon ko kawaya to ko di away andilo. Okay? Pati lang busa tako po. Kumatalo. Sayra na po nakakita hitulun net ipeturus na pom Yohanes nga may suhang dahirid walay sambayangan pakiano na disyo. Iya minta sedekah. Sansada di Petrus Yohanes itulun idi. Boras na po di Petrus. Intong dahay ka. Sansad dahay.
Intang na itulo ni di kumadiolo. Miyampay dat kalansanan da harada anu-anu dititak dilo. Nga kadi Petrus ayat kumuonom, amas om perak ay sad idoho. Nga nununo pay harad idoho patahakon ko kumadia. Miyampay dangaran di Yesus Kristus tulun Nazaret iti pamanaw no asyo. Kung si dit pieh tu haron na ayat. Ayat inti dati ki. Miyampay ngaran di Yesus. Orang Nazaret itu berjalanlah kasyo. May na di siya igitay longon do wanan di ditulun di minonghup di siya do miningkakat. Idi Indo ino po di gakod ditulun di nga ginumaras. Inagi matog gakod ditulun di. To kom otood na motisyo ayat kumuwalo. Otood na motisyo ingkakat amanaw kesana kesini pinakayaan di siya kian kemari tinumano diolo demi suang hiriwalay sambayangan miyampaid minsindok mamarayo kinorohingan paimpuli horayati di kokito di siya mamanaw miyampay mamarayo kinorohingan ayat kahopod katutunay no di diolod ay isiyohi ka isiyo no hit asaro payri kao makianod titahak kasyanan na tangulon ni tumalib dahil gerbang indah bait Allah hirih na din na tugangan yun no naimaya nakapagag na tugangan iluman tadit kantakan di naka tumboyo di tulon makikiano di. Sayra na pod intangan natin itong Pinay nga ino pa'y kapagulo do oratian dati nga isuang na pumagunan na patim haro na ti kamundat kacacatan physical. Mantada po di ledam gisamudan do haharo na po. To. Apo di nakatali bisarita di gambatan ki. Mantada po di ledam itino po kumoyon dat harot ay kacacatan physical nga haro na mantad. Mantad di gulo po. Gisambo doon do nga monotos to ko na mangilag dot maya itit nutidi kacanggihan the technology iti the modern monotos to ko na mangilag at harati ko mondat kacacatan. Nga mantad di gulo gisambubay no itid na po kumondat har masala physical teko mental monta kitulun ay kasari tumalib haro no po iso no pondaralandat ay pengkuro dam mangilagilo nga na ano bosarohon no ana dati borosam nuno santob no po dit nga sakit-sakit nga panatasan no dati mangilag iso no paralan nga no kadati didigulo ino po na magi kawin-kawin magi sasawo may pisawo nga ay mano pili-pilio sa kirad miyang Pinay nga aawuli miyang Pinay kakuan na po nga tok miyagaloraha ka seran po no miyagaloraha hindi tanak nga kawaya nandadit haron do kakurangan physical tay ko iraha ki miyagal ko ang talassemia ilo na da panatasan dati nga intangan to kono po mantad di laid
gisom dondo. Amu na tumali bila komondat hara kekurangan, hara kecacatan fisikal. Kulang paing kura kapila ki. Nga ino pa dahit kalansanan to ko kada nadad ino pa kacacatan kekurangan idi nga ipohoron dati. Kumoyen ko na pod ipohoron dati lo nga sayra no pagyandad iponantianan iti kongonduan. Intang-intangan nandalang ka. Kada nandad isang kasimbul-simbul, kasumpak no, kodonsol no nga iki. Iyo di no pagyanda awayaan nga haranda gangguan di tanak. Irni kamuan kud ino po hi kacacatan di nga nakaharo. Ay so ida nga nakaharo. No kuranang kuto antakan na po di zaman nabi. Sayra na po ay monantian na sa ulun. Pagaduhan na maginumbit kangaw. Kakuan na po nga ina po hit tinumon ni di nga milad paparikot takasan. Termasuk kecacatan mentak kita nakti. Haron lagi mangku it mumbaldad mongidu idi tanak. Iri nanda mo na tasamingakan minginum buat nunu na pa'y kamanda tulun na kaidu. Ay na idu. Kasusuh nga hara kecacatan idi tanak. Jadi iri ni kamuyan kudat ay kadang-kadang kada dati may pohoro ikacacatan. Kada may pintalang, kada porikoto. Memang nga haron lagi nga ay okon no kakuwasa dati ri. Nga ino pa'y isuang dati do kuwasa. Kada dati may pohoro. Iso o tuhot tatagayo. Kasala kad momoguguro tanak. Tuhot yung matitagayo iri. Okay, may dati pagulya dahil pelajaran dati. Jadi iti na pa kamoyan dat orang lumpuh iti kakung nga iborasan kud kamonda iso isakit. Iso panasakit. Timpo na po dando nga mantad ko ako ni ko o gumuot ipagilitan dati dat miyagalilo koy nano. Kumon kuno po nga haralot masalah physical. Nga o gumuot maipagilitan dati sumakit. Yo nga sumakit ako iti. Hari tarual. Ino po hit o purimanan ko timpo dat asaragas no kopyo ki. Nga di ogoris so kopyo nga sayra no po di orikot ti 20-an. Wah, tok hiri no mo ti di ogoris. Korikot tagisombot piro no. Yun di 30 no. Korikot tadi dong 30 tahun. Jadi opupuri mana no di haro no di minta langgo torul. Nga iso na pohi kay mayaan ko doon do. Ako po noon to kadugal lah. Dugalon. O kita ko na po dugalon no. Ay. Kada po dati sumakit ako ti dugalon kako. Nga o insana no po dati tingaro dugal. Nga ino po ipopointa lang idugal sayra no po ino po hit gaya hidup dati nga kausaid didugal iri nando minta lang idugal ki. Sayra da ino po ikaboboyuhon poindalanan dati at ralan ko po siya pangakan-ngakan dati iri nando po pointa lang idugal. Harap nga idugal takot eh. Jadi haro lagi timpo dat mengunsi ko tu o kita kunisak sumakit ta dugalon ki. To pakudong ko patielo
Aiso no hit kanakan aiso no salera. O gumu o pantang gumakan. Amang kandot. Haroni narongo ko di kombolutan dot. Sontob no po di kiluang nga tanga kada no nga umbal-umbal ka. Miyagal ko kubis. Kano bo dilo nga isa di na ko ilogi. Iyo ko nakarati. Ino pa'y karati dot. Painkuro karalano ni disakit. Ine kapuriman. Ino pa'y kapuriman dot ako kurohot. Kaindalana nam kapuriman nila tumanud do pula panambarsan dati nga ilakakong. Isiyo na ko karati de. Isiyo na karati painkuro kaing goriton. Di awayan di siyo. Paingkana giti sakit dati do timpudan do. Orwol sakirad kakum tuk orwan dugalan ako karati. Tu ako kombal kawaya. Iyo kayo ang orwalan na ginawa. Yung orwalan na ginawa timpudan do. Iyo kao nakarati do paingkuro korwolon. Kakita na hem orwol ginawa do kayo nga orwol ko piya do kod opuro mananto kawaya. Ikisakit tot ang gout. Tok kadang-kadang mintal iyati no pohit kawaya disakit. Minta lang ginawa dati dot ay kahom asagap o tiyod ako'y mo nang kihala ka. Ako'y mo nang kihala ila sakit ti siyo ka. Iya dini minta lang ginawa dati sumuno. Nga suway mo tiri tong Pinay iya na pakawaya. O puri manan nagid songkuro nakasawa ti latawan. Nuno na patarol nga iyon di. Miyagal ko hara asma. Ampus. Poingkam kadto ko tur. Iya nakaratim poing kukura ta puri manan di. Rumikot ta po itarol gi. Tok. Ay so no sa saron matay na tibay na ka. Rumuol na pakangkab. Sa radugalon. No patasaro matay na tibay na ka. O gumu mo ti sakit takot ti. Mo nang pipi takot ti sumakit. Ako na po ka sakit na tinan. Suhay po di kumunda sakit na ginawo. Para po sakit rohani. Gumu o taro. Ino po kantob ko piyo nuride. Iso ko piyo kontobon. Iso kaguhi ko mo yun dat. Cabaran. Labi pondo kumatit. Sukarelawan. Sa kirumiyagal do, burosan ko lah. Ito nga mo sitar dati. Iso no pohit agat tot muntok dilo nga manambayang gitulun. Do hinggod ino po'y awayaan ditulun nga miyagali awayaan daw. Sa kira na po dugalon ni mo sitar contohnya. Hara tulun na mo kisambayang so po sakit na dugalon. Pengkuro kung manambayang iya nga dugalon. Sa kirad ay sa tusin no. Hara tulun na mo kisambayang diyan ay sa tusin. Pengkuro ka sumambayang. Sumambayang ka iya nga ay so. Pengkuro ko manahak. Do iya nga ay so ipatahakon no. Patahak di haro idia. Ilo na ditulo pa ng barasan dati. Nuno na po iharo di dati nga irinitakon dati. Antakan na po di taon 2014. Sa iradot. Antakan na po di nga 10 hari bulan 10. Pensuang na hirit emergency karuhang kud antakan iti. Loho, di hadi doku turut. Kami sudah berusaha nga ay gisamod iri orikot dahay. Man tadi dihom
pabanaro makijin ni hay mangidu ila sangin sokot-sokot to itinan di siyo kait harang jadi hit oy siyo harang inuman patakopan hitigi saya ano pa dit may hay pabanaro da mangidulo ano pa dit ako turo nga no ratian kuno dit ay so na harapan kadidi ako turo wah pabanaran pandadahay iya karuang siyo iho pabanaran pandadahay iya da may dilo dat aruhay lakas yo suwang ako no tok sebagai songulo na mo sitar o tumbayaan ko kinorohingan o tumbayaan ko kuwasa do kinorohingan ikano manungag tok sino mambayang kumuti kapiyad sa kiro na po daharo kuwasaan ni Tuhan ng tungago isiyo angko kasambayang ko piyo ko tiyad di hiri no di pintaan ko di mumugiyom ay mumugiyom pampengkuro nga iya di na awayaan di ikamoyan dat pologosan na padati mo manaw jadi katalibiri minumbala ko po bertugas sa taon kago 2015 nga itini komon kud agat lebih pumunta kilat iti mo sitar dati tay ko ihati piya haron na di tulun da sumakit ki pastor mo kisambayang na di kuha ka hiri no mintalangi ginawa ko hiri no agatid di ginawa ko na pagi pengkuro ko manambayang ka tulun na sumakit tulun da suway ipe karuhang ko nga ako natungag ay no lingasan man tad disakit don do iati nga kisakit nga ito ko hara tulun mo kisambayang mimbulay ni ginawa datid pengkuro ko di timan ng bayang iho nga sumakiti ka tok irin mo ti sa linay da son taon minumbalok pa son taon sa lapasid di nga irin na hit kagaton do purimanan ko bobanan say radhar mo kisambayang lobi pondod it ICU rumikot ko no mimbulay na ginawa no karuhang ko nga ako ay no lingasan kano ko na ko di momolingo siya kaginawa harod minta lang mo dito yun ako insalawan dat ito nga jamaat nga mimbulay ni ginawat yun ako'y pasalamat iyo nga kapuriman tulo na ko iyo ko nga tulo ni kapuriman ko ito yun hirin nandad agayo na ituhot datid nakuro na po haro na po ito sa raw datid ni gisa mo timpudan do nga iti na po kanta kan no miya galit iati nga kosorow manambayang to kon natulon purimon kadati nga iati nga mido kiday mo manaw mo nikid to nga oruan to koy orwalan dito rule dati irin no komoyon kud sera no pod ay katalib no pod di haro dihot miagal ko mo kisambayang ki to kapagulo no paretan ko nga anuan nila sa mga anuan nila kagarason na ginawat tumugwang iti torwol tu akon ko insanan iti torwol iti pumugunan o lingasan mantad kasambayang dati haroy timpu-timpu dat ino po torwol di nga man dati waya ay haro timpu demi gali di kada toko pemusaraw dat ay asal sambayang sombo akon ko yun di haro timpo di ino po itaruli di nga wayaan na dati wayaan dati gisa mo ti kapatay iya di na doon no pod oratianum iya di miya galat ti kaposiyan dati iti pinuhubo
Haratimpo da iti na po pinuhobo da tangolun. Pinuhobod kopusano, pinuhobod tanganak, molohing. Iya pia sendiri. Haratimpo da ina po pinuhobod di nga pologosan dati gumuli kumakinorohingan. Mantadi di tampinay, saya rada sumakit toko, sumambayang toko. Kada pologosan ina po sakit di nga mamaratu dati. Mambayang sambayang ay olingasan muratag ako no gitid ay kolingas sa kinorohingan ka. Harano pa ipagilitan natin na kamuratag sa bapot sumambayang ano lingasan. Tobat ako no. Orotian na dati hiti na po pumugunan, sumakit. No boros sa mantad ko no koduso hiti pumugunan, nuno no pangamintalang. Har ko sindualan, koy hadan, korwol, kasinduolot, iman pia dati nga sindualan ni. Nuka di Jesus, hiritaman git si mani. Sa kira na pod milo hoit kinorohingan. Tumalib ba dati kayong garitan da id taguangan ko kasi. Biar lacawan ini lalu di hadapan ko. Nga, paingkurah pia nga, nawayaan ni kasari siyo hiri. Awaya, ano po, ilo nga po kita, okon no ko sa mata-mata, that ay iso po nobusan de kinorohingan, maya di Jesus kumadati. Nga po kita, nagikadaw, do haro kantakan da iti pumugunan, dit adati milod, okon ko, wayaan dati. Pwing ka, nagiti tarul. Haro timpo-timpo da iti napotarul, nga lumingas. Suway ko, wayaan po dati. Haro di status sa tangolun na kita ko di kasadok. Di nagiti no kaban ko. Aya, kaguli ako kumaradya. Ako nakarihat at agang automod latang anak ko. Ngo ko na di simbar, di ho nga angat ano ko di manimbar. Puri mo nan na po kangagangaon latang anak to ay alay dire. Harosan taon, 2 taon, 3 taon, tumagak na rin. Ori ko to po timpo, langadon to kung nandun di kangagangaw di tanganak. Wayaan na po. Jadi, sambayang to kono. Do no po pagangatan, sambayang to kono. Dot, soira do sumakit to ko. Makiano to ko kekuatan do ginawo kumakinorohingan. Semangat tumugwang di temporurul. Kolingasan no po tim perkara kedua no. Nga iseda di manod olingasan gi. Manu nga ito ko tik kolingasan. Orotian to ko no tipo hitino po pumaguna no olingasan to ko di suay sakit tamintalang. Makiano to ko no ginaras so ginawo do tumugwang kantakan ti pumagunan. Ay sa tulundo ay sa masaalad iti pumagunan. Mujin na langap suway di siya masaala. Ninis lampaki suway di siya masala. Isa'y pakaguhit Jukin ni iyo suway masala siya. Magisusuway no po masaala takot Right na kadaw ko ila sakit suway masaala dati. Nga makiano to kunod kagarason ginawo. Mantada kinorohingan. Tumugwang itit nuno na po awatagwangan dati. Karay ti sakit do tempod dando. Suway po nday makit sakit. Matay nagiditi ka. Ay apatay-patay. Sumakit piya ay apatay-patay ki. Nga sayradat mo nakipatay to ko ay apatay. Isay no ko ilad harpohit urusan no kumakinorohingan. Dit apa nakatahak. Haro pa kanto hit pisuk ko posyon no di apo ingon tokot kumakinorohingan mantadidim onuan ko pa kinorohingan do kasiwatan do po rikot kumasyo. Say no ko ilo. Haro din imbulayan di
Elda Julius dat Yakubus 5. Om ilo noho katumbayaan dati nga sira mo tidak atumboyo ilo gi isi paguhatan datagayo 548 ay pagugulyo to ko pala pelajaran gi ina pada kaguhi ginawoon dati nga haroda kuasa to ko miagal di Petrus yoho nga haro ginawa kudtok ay orohyan kuy dadid koy loh kud mengubah tetulun da sumakit iya dadi to sorow ko hara na pohit mamawasap mo na lipon do ko doho sambayangan ko o lingasan tok iyo diday korohyan ko nga orohyan nga maday mah tumbayan ako dat sakira na pod harohot kamilaan ko miyagali di ako na kondorong rikot-rikotan da tulun gi iri pagid orohyan da nga maday nga sakira na pod kaduhong kad iri titaha ko kinorohingan umtori mo ni o insanan to ko nga iyod di mada nagindad haro hilot milo momolingos sakira di hinak kampung na ko iya nagi kailom monondig ay mayaan ko no iya nagi kailom mangawol rambut ay mayaan ko no iya nagi kailom momekanik ko korita ay mayaan ko iya na kailom mangundar handphone ay mayaan to ko no lobi po di kailom momolingos tulo sumakit to ilo ni kay mayaan to ko dako piyo nga nakuro marito miya galit digi imonopot ipagilitan dati isay na dakohit asal sumambayang patumboyo haron sumakit ko na po asal sumambayang ko olingasan ako yo kanut yun asaru ako namuhat ako kinorahingan dat nakuro kumati tu iyati kang asaru naging mintalangi ginaw it kapurimanan nuno po di kekurangan kuti tu kan nuno po sala kuti ka gisam po sambayang ko na po nga ano kinongohan tok isuang ngaran di Yesus pamanaw no kasyo kamoyan dat ilo tamporuro lilo itipia tamporuro dati nga inapoy aylaan dati mantad ko karalanan iti pamagunan inapoy kinapatayon di Yesus nga nununot ay narikot narikot di kapatayon anang ko di kapatayon di Yesus harohot kagarason dumoningkod ngay lasakit kadokoyo ino pa'y kapatay kinapatayon di Tuhan Yesus ilo pia haram nga jadi halal so kirot iya di haram pun jadi halal nga no kuro di ti sakit tu haro do otopot na kapit iya dihot kamuyan no kayo sa kira na po kapatayan di Yesus kano papahalal lilo haram no kuro ti sakit tu haro kasari anang ko di harohot kuasa idi kinapatayon di Yesus idin moy pangompok ngay sakit-sakit ngay miyagal di papahalal li haram kada ko paingkura na pati sakit tahara kasari paingka nagi kadaulat ngo takanan nilo ako ni ko irihot na di kinarahingan ang pakay ina po inaratihan dati iman tadi kinapatayan di Yesus nga kano siya manaha koralan dati rumikot umakinarahingan ay siya minamatasot mantad dapat ti kapatayon kum ay so namatin da sakit ti pamagunan ka
ino po inoratian dati ay sasakit, hilo na suruga, pamagunan da wago. Hilo na kalangadan dati. Isa di dakot alangadon, na rumikot i pamagunan dat, ay so na sakit, ay so na lumuhing, ay so na taruol, ay so kasindualan. Isa'y alangadon na tiyan di. Mano ko kung ti pamagunan dat, o inggorit ako sumakit. Tok, kumato ko'y gumirat kumakinorahingan. Ako na pag gumirat o kumakinorahingan, orohian ko na sumakit. Orohian ko na asindualan. Haro ko'y hadan, haro ko'y inggoritan. Tuhiti na pamagunan haro tiyati. Jadi, tok, ano to kono, ipagangatan, pagagangat mantad ko iti tamparurul dati, iti nahit isa o pamalahawan na kinarahingan dat minsan makrumikot kumadaw. Tuhiti na po pamagunanam ata ko na milat ko mo yan dat amanda may sagigisom. Dondo, nakanta tid asisimbayan to ko. Ngon nakago, retailo vaccine. Imbulayan nakagulo vaccine ki. Hingga negara dat Brazil kay negara di. Ina po may pamajarum nga itong soldier ka. Hiti na po dati miya galit. Haro pohot kakitanan dat tulun na po nga milam mangilag. Haro piro-piro kombalutan dat na jaruman ko no amu na kuro. Haro hiit agenda Yahudi kawo kon haro ni mo da si matay. Anang ko di matay ti pamagunan. Tumodo si toko matay kasari to ko iti. Pausawon to kono pa dila ko mo dat sakit. Nga tok mystery no kadaw ti kumundat sakit ti pamagunan ti mo. Iti kumunda kalingasan mystery nagi kadaw. Hari mo na ta sumambayang ay olingasan. Hari ay sumambayang olingasan. Hari insan na sambayangan olingasan. Mystery. Ilo ni kadaw tamporurol nga ay mamili isay. Yati pananud da kinarahingan. Mositar kopya. Porosidin. Isay ko no po. Ato ko tumalib man tadi ti tamporurol. Man tadi ti tampinay. Ino po hit lansanon dati dahilo nga. Mongo ito ko na di pamagunan dat it ay sa otorul, ay sa sumakit, ay sa umihad, ay sa matay. Ilo na dahiri ko tan dati. Ato ko na po tumawbat, ako to ko gumuli kumakinoringan. Mada, to ko di pamagunan dati yun di. Okay. Kalimpupusan. Haranakod iti na po sakit iti nga tumpadan dorogon. Toy ko kinorohingan. Paingkuro doko dosoro. Papasakit ka kinorohingan. Ino po irogonom ampay-ampay na di kamo memang papasakit ni siyo ki. Ampay-ampay na di rogon niya papasakit. Nga paingkuro kinorohingan. Papasakit kay siyo. Idokod osoro. Ngon na pa dati pausawa ila tuhot at ilo mamatay ka kinorohingan. Papasakit tay ko mamatay. Sayra ano pod haro midupag gunno ka dati. Sabaron no pod. O kito no kinorohingan dat ay ilo na terbaik muntok disiyo ka. Kumun na po nga momoros to kay ilo na po terbaik muntok disiyo ka nga haro durati. Iso na po napatay mantadi teruol. Kumuduo napatay pinatay kinorohingan. Ilo
o kita na kinarahingan dat pinalagos pinagulo na kinarahingan ni siya ka. Kamu na pa nga mamatay kinarahingan ki. Maboros takot tiyan di. Ina pa inaratian dati nga itinapot katutukan ni tiduso nga kapatayon. Nakuro tumamuros takot na ilan na kinaringan, pinayjin na kinaringan, pinagulo na kinarahingan. Kamu na pa nga, nga na po posan na nga mamatay kinarahingan. Nga naratian dati, ina po katutukan ni tiduso nga kapatayon. Haramidu pogun, kada to ka na po boros at Tuhan. Tuhan sengaja mendahulukan dia. Ratian borosan to ka na pod sabaran na pod ioti na tipo magunan tin nakaduso kano po. Rogon pengkuro. Iayub. No kadi kinarahingan antakan na minirogon rikot. Hanya sayangkan nyawanya. Kamu po nga tirogon nga mili mamatay. Mila papasakit. Om iti sakit na doon iti corona rogon ka sa ngano. Haro nang ikarait at winon say wonsoy. Nga Mister ini kadaw tibod ilan ko piyo. Ano ilan pa yung kuro ko piyo. Nga mantad ko o kita hom awayaan na titikan takan dat itipya kumunda sakit. Rikot ako na kumakinorahingan. Ay so naswide posandihan dati orwan tokod orwalan sumakit o inggorit pa na sakit. Girat ako na po kumadisyo. Tui na po hit naratian dati batas disyo. Ino po kataadan iti nga hilo po magunan na sumon. Ukon ko hiti doon do. Jadi tumahan to ko no po. Bortahan to ko. Isuang pia temporurul. Ino po kalansanan dati muli nga santo ko nga sekirad amu pia nga tumilambos to ko na bortahan. Nga agat numuti ditong Pinay. Paingkuro ko tumilambos sa tumahan. Iko tumayaan numilay siya mamalingas. Ako'y alingasan. Paingkuro ko tumilambos sa sinta no. Sekirad apuri mananod ino pa itulun nga sinta dia. Agat na mo titi. Paingkuro piad agat nga waya ano po dati. Ang sihat ako doon daw, puji Tuhan. Sumakit ako. Pati lambos ako nagirat kumakinaringan. Kada na man tada isakit ang ala to ko. Sekirad daruman ko, puri mo na napoy darum mo sumalom. Sumakit ako. Puri mo na napoy sakit pengkuro. Kuren po. Iti no kanta-kanta kan tipo magunan. Nga kada to ko nakataga kay katumayaan kumakinarohingan. Sekira na po karahian kinarahinganom. Iyati na po hom. Alingasan to koy. Iyati nga magakon hidot. Isay no koy lo kalingasay ko. Ako naging napalid ko. Isay no koy lo harot di. Jadi sakira na po haro ipagilitan dati dat ino po hit amu po nga sumakit kalingasay ko. Doon napalid ko. Tok guli na kama. Guli na kama kumakinorengan to nanuan kasi kasiwatan. Nanuan dat peluang memuri mo na kasihatan dat timpo-timpo tipo magunan. Okay. Pahilon to ko na nakarikat tay manok kumaganak dito no. Pahilon to ko na tipo lajaran dat kasabo na bay no. Kung sikaw kumado kayo om nag-isiyaw to o kanika tamadan ko manindo lagi na da kotit aalingasan ka nga ina po hit man dati pagiroto dahil nga paingkuro na po awayan dati tilambos ako na po agirot ikapatayon piya kat sunsudan man tadi dim kano miyang paito kakago di
kausikahan production mangigit at kamoyan dat nuno na po awayaan dati magisusuway na awayaan to kapit ti pumagunan nga tilambos to ko na sumondi gumirat kasari to ko na po kumakinorahingan. Magisusuay katapumana Toriri mo Dito sinuwan Kadakatong Haruson lihon Haruson lihon Nong kitang balut Yesus kasasari korong mo Ay soko ira Sinulong kadang katong Yesus na sombihon Kadang misis at akad iswang sambayang kinaringan iswang kerajaan surga kung sikaw da kinapupusan dahay di maya depan marasan ak suabon na bayno nilaan dahay da timpu-timpu dahay di tipu magunan nga amu yahay katolibamban iti temporuruol ti sakit tatinan maya da sakit tatinan di hara nagitimpu dat milo mangimbayat dat katumbayaan dahay damin sadu kumadia tumbayaan nagahay iti nagitemporuruol nga ay nakasandad na di iti pamagunan sayra da nakadusa iti pamagunan mantadi di Tuhan o insanan niya ihara temporuruol nga datinan anuay niya kagarasan da ginaw da tumaguang sa kira damian to kokorohian no pasianan no anuay niya kalingasan gisambakano pa yahay dat papaindalan panginjilan pelayanan dat timpu-timpu dadanda may niya gunaw iswang pelayanan no gisambo patilombo sehed ang agaras ang lidas dat kanu manguhuk da tulun da suway minsan makbadi pengka na kita insanan makikinangaw ako kailom nunuhot diolo da temporuruol nga may nilo anway kagarasan na ginaw tumuguang nagi kalingasan sa kirad milo kasari no pay gunoon iswang na palayanan. Kung sa Tuhan mantadat kasiwatan iti pakiampunan dahay do sa dahay tinasamayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw di kayo pinagyampayan dati kaswabo na bayan no home hari Jumaat na po mabay na bi. Ako pada napasan iti sa minggo ay. Kapiruba tako dot kaswabo na sabat suwap. Inako po.